Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Naimbag ta na pandar mo matlangan ti truck tugas. Yung apa yan nagginat ti panagpataray mo. Ang mga numaabutan tayo iti sipngat dito kabambantayan. Ay, kas natin magsinti truck, bossing. Kung ano, nagkarga tayo iti troso, bossing. Agad? Apa ya kasla mabut-butang tilangam, ha? Bossing, kita anti ada iti abay mo. Ha? Jangan makan anak mo. Ada naggarikgik. Kunangat! Kat makasubli kayo iti patatasi bibiya! Ah, Maitanam kayo iti deraas! bruha. Bruha, bakit? Matay kayo ita! Saan? Naggapanday to'y bakit? Kan kasano ang nakalugan dito'y truck? Ay, sino ka? Sino ha? Siya ni Bruhilda! Tiag bambantay, iti bantay, si Minublay! Dakis na, nagum ka! Rumbang amatay ka! Hoy, saan nakman nabot-bot ngan? Umanaw ka! Dumsag ka! Patayan ka! Ibatan na! Saan nakabagkalan? Kaya't na gamudang tirupak. Saan ang mabalin ang makaramot nak? Tugas! Anya pa ilang tiraramidam? Paltugam day tabagat! Paltugam ko na! Paltugam ah! Ayan nanti bakit? Kilata nagpukaw. Nagpuskulan nga asok. Awan ti makitak. Saan? Saan ang mabalin ang mabulsa ka? Pagdaldalya sa takon itilawang. Liniklikak ti planeta dagiti kabosor. Tapos sanak amay pasungalungal iti pagkada. Nakalaboy sa kon iti planeta da. Anya ti at damang sarsaro no kanya alukan iti lamang. Delikado dayto. Dayto ti bagbagan ni ari sa Korea sa kanya. Agsaganak. No kapilitan. Aramatek dagiti armas. Masapol ang makadano nak iti lobong ngawan dakas ang mapasama kanya. Ay, nakasangpot tayo matlagan dito'y balay. Napanugak. Ay, Nanang, aginan na kayo latan. Siya kung ti makamo nga agluto, iti pangrabian tayo. pag tinulungan tanton ti agluto, anak. Agin anak ka pailaan. Agpapaano tayo anabandog? Apay gaya masana si marunong ni tatang mau. Ay, ang mga no nagpakanpay laeng kadagiti manok. Ay, nangag ko itay ang mapanan sa kasaritan ni Tasyaw. Ay, tamad gaya ba? Tak arum marsyana. Nabandog ako na. Puray ta, impatalgad ni Kapitan ang nakasaganan ti prosesyon inton malam dubigat. Kabayatan nga agdaldalyasat itilaw ang ni Kumar. Mabalin ko a kasarita. Kumusta nga tatid pa nagdalyasat ni Kumar? Uray kagurak. Kaya't kulat ta kasarita. Kumar! Kumar! Anya di bagam kanya kay Rojas. Naimbag tanangag mo. Ada nang sarsaro no kanya alugan ni Tilawang.
Kunak no kabusor. Ngam linapsandak matlaan. Mabalin agbabawi ka, hindi kinasukir mo. Agbabawi akman. Awanan mabalin ko. May isang dapatas na ito, Rogers. Inton makasubliak iti planeta tayo. Adon tinagpaliwak. Si Kantulat ta ni Kumar. Nagasat ka na makasubli ka as si Bibiak. Nasakit ti ulog. Kasla bumtag. Mudrep pa ti panagkitag. Napgas ti rupak. Ti ayop abruha. Wanya togas. Di mo matla mapandaran ti lugan. Papandar ko, bossing. Ang may dapat lang. Inalayan sa amat na nagya, bro. Kat kasanon. Di talaga makakita kiti kanya para suwa. Yambo ka naging kalagit ti sinay, bossing. Salbag ka. Sungbatam ti saludsod ko. Bossing, turusan ko ang mapandar tilugan. Kapilitan, umiyan tayo di si Bantay. Anya. Di talaga putang, bossing. Abangan no subyan na tayo di broha. Kabayatan ti panaturog tayo. Kat bangkay tayo ito na mabigaton. Ay, nagsapa kayo lakit din anak kareeng nga agina. Dan sapay lang plano yo amapan iti bangkag. Mapan kayo gumatang iti mausar amayatang inton rabi ay. Napanunot ni kininanang idirabii. Sakbay ang naturog kami. Nga ijay kabisera laang ng tipaggatangan mi itiniyog kung tagapulot tang. Wen lakay. Tama laksid iti kankanan na maaramid. Agluto aktupay iti sinukat. Aywan gayam nang agluto tayo pa iti impaltaw. Sige, tapno adan hayon ti merienda tayo o kalpasan ti prosesyon. Makaambo kanon datasaw nga agluto iti dudol. Wow, nagmayatan tatang. Nabayagan ajak nakaraman iti dudulan. Ay, kas nakayat ko matiyagluto iti dudol. Natuok lang amin at trabaho day jay. Ada day din na minsan apa nagluto mi kadamari andeng iti dudol. Saan mi anang pagbalain? Ay, adda nga tanay laok kada kayo ang managkapat. Iso asan nyo ang pagbalain. Aggunay kayo nga roda, tapno nasapan tupay inton makasangpet kayo. Umalati wak iti balay datasyaw, tayo nagtumulong agluto iti dudol. Ay katun barang makapudno tayo kani apod Diyos kat agtudon tumatay. Ay, sapay kumasya nang nabayagan, gumawgawawa tayo iti tudaw. Anya tinapasamag ka kayo, bossing. Putno gayam timpatamag ni Kiris kan ni Dagol. Ngada kayo peran ditoy. Buong tiolo. Apay nga imay kayo pa'y ditoy. Awan mo't maitulong nyo. Nagtrabaho kayo lakuman. Matanagan kami nga ron kada kayo, bossing. Saan ang mapandar nito, gastitrak? Kapilitan nga imyan kami dito'y bantay. Agmamanas tayo sa amatin, bossing. Agsasaro no tipan nakatadaan nagatitrak tayo. Salbag. Anya ti kahit mo asawan iti day tatirong, ha? Kabarbaro pa'y lahang dagiti trak ko. Kan sumangpet dagiti kanahyunan adadakkel atrak ita alawas. Talaga bumakbak nang kayon, bossing. Putno ka diti na istorya ni Tugas, may ipapan iti bruha. Saan mo nga ipalagip pa'y dayta? Salbag. Aganda rin tinugan, boss. Tugas! Sigurado masaanan nga gidnap ti trak, ha? Boss. Nasaya at mat. Numakawit kami. Makadigdigos akon. Mabisinak pekit din. Boss, no kaya digos. At dawain di na baba. Salbag ka? Sa dino ti pagnaak amapan iti baba langgong? Bossing. Nagunag ti deras iti baba. Patapwaken na kiti deras? Ha? Boss. Si kanto pa iti iduron ko. Salbag ka.
Agsilaw-silaw ti may sa computer itilogan ko. Ang mga nagbalbalag nga nakabosor iti ko na. Ni Ari sa Koreas. Kumusta ka, Ditan? Nasayad mo't madaydayaw nga Ari. Ada nadlaw ko itay amang sarsaron kanya. Ti amok kat kabosor. Ngam linabsandak matlaan. Aganat ka. Taamangan no sisiman da kalaeng, Komar. Wan madaydayaw nga Ari. Agyamanak. Nagpukawan ni Ari sa Koreas. Tilugan law ang nagparang. Agwarwarning di computer. Talo-alogan ti mangkamkamar kanya. Delikado na tayo. Kapursor lakit dinagdoy. Anya tinapasama, Komar. Ti madaydayaw nga rin. Madaydayaw nga rin. Talo-alogan iti law ang ti mangkamkamar kanya. Kabosor lakit ti dayta, Komar. Palpaltugan na kon. Nabilig tarmas da, madaydayaw nga rin. Kahit na pabitakan tilugan ko. Alilaw kita. Masapol ang may pamuspusak. Ay, Agkalesa tayon sa laangan ang mapanititsindaan, nanang. Tapno saan kayo mabanno? ano san talangan ti magmag na anak ko? Uray ta asidagmut laang. Sayang ti pagpliti ta. Uray ta nalamiis mo ti panawon ita. O nga rod nang. Talamlamis, gayam dito syudad. Nalulom nga men. Uwin kayam. Adadag iti ulap ang maururnong iti tangatang. Sapay ko matagtudon nang. Ay, baring Ala, kartingan ta ti magna. Saan tangag sardan? Ning, tidalan mo ti kitaam. Ang mga no ada masikaron mo dita. Uwin nang. Kasla nagkimak. Ah? Agtudon samot ngagpahison nang. Sapay kumaa. Tanay, pulo sa di pa'y nagtudtudo. Urayak na nabang aran. Kalpasan ang nakadigos ak. Ay, makaturturog ak. Talaga nagarumyadang tirupak. Anya daytoy? Buok? Saan? Buong ti ulo. Saan ang mabalin daytoy? Saan ang mabalin ng agkalbuak? Anya daytoy? Kasla adalim mabas a babae ang nakabado iti puraw. Salbag. Diyak magustuhan daytoy ang mapaspasamak kanya. Nagbalinak mutan ang managbutbutang. Malagip ko man ang tibruha a babae. Napatag nga Ari. Nakasalitak ni Kumar. Agpagkan. Saan ang natuloy ti panagsarita mi? Kada ka numang surusurot ka nukan kwa ng spaceship. Amok dayta, Herodias. Kalkalpas milaeng ang nagsarita. Saan kayo kadi amang ibaon iti kadwana ang makirangat kadagiti agpanggap ti dakas kan kwa na? Siyak ti Ari. Nalalaing kakadingam iti siyak. No kabailam kan maiturad mo, sika ti mapan mangtulong kan kuana. Palubusan ka ang makarwar iti planeta tayo. Mabuting kamutlaeng. Amom kadi nga ado ti agwanwanawan nga spaceship iti aglawlaw ti planeta. Palpalit mo tanda ti planeta tayo. Amang kita iti mabalin apag naanda. Napatag nga Ari. Pampanunutem kadi abay-bayan min ni Kumar. Saan mo nga ammo? No kasano kapagad na? Sige, napatag nga Ari.
Sige laang, Ari sa Kuryas. Sige laang. Oh, dahito iti mi barok. Agyaman kami launay ah. Diyan na, nana. Ala, dumsaagtan anak ko. O, nanang. Nang, siya kung timang bagkat ka na gito'y ginatgatang tayo. Ala, dahil kita ni tatang mo, manangad-tangad. Lanang, awan man ang dagiti maur-urnong nga ulap itay. Nagdarang. Anya pa'y lang ito ti oras. Simangpet kayo gaya man nga gina. Wow, yung apay, panangad-tangad ka di tapitaw. Napilag unay ti kinadarang ti init amang tunaw kadagiti ulap. Saan na nga ipalubos nga agtudaw. Tang, ni Apo Diyos tinang parswa iti init. No pagayatan ti Diyos nga tudo, mapasamak dayta. Ala, ituloy tayo kitinti magna. Sumarap tayo ni Tabalay. Apay, saan kayo maktangan na ya? Agtak-tak dardita. May isa! Dua! Bari-bari! Talo! Bustirong, nanggag mo ka nila yan. Kasla sa gasong, kanandong-dong Adula amin! May sama na troso tinatulid. Malpas lakit di kalsada. Kat makatanunan. Nagitilukan ngagbo nagiti troso. Makisarita tayong tukin ni Bossing Crisante. Ta sumalog tayo palang. Agina na tayo. Dagita na pusga na para luto. Agluto kayo, tagi na kami. Putan tayo, dagiti na puga na kayo. Saan tayo unay ngagbambanog? Taganap tayo pa iti bakirin ton rabi. Apag-iso, salag! Sanda ko na nasiputan pa eh. Naimbak na nakapanunot akiti pamuspusan. Tapos sanda ka makita. Oh. Tayo pa ang titalya sa atag. Wan. Agpaisala ka na kadagiti kurkuros abitwan. Agpapakdaarak manan ken Ari sa Kuryas. Komar, kumusta ka? Nasayat mo ten, napatag nga Ari. Nagadayo kagaya men. Dandanikan makadanon iti lubong. Wan madaydayaw nga Ari. Oh. Tinikaw ko dagiti ng kamar kanya. Alwadam lang dagiti ulap. Amangan no madisgrasya ka. Wan napatag nga Ari. Ambom kadino apay asaan da ka masaranay. Mawatak. Sapay ko ma. Tasanda ko na makita dagiti kabosor. Ken sanda ka masurutan aging kay tilubong ti tao. May ramraman lakit di dagiti tao. Ay, nagbayagan na tatang nanang. Masapol nga adda kami kuman iti pag-uumungan mi nga aglibot. Sakpay alumnag ti init kat mangruging ti libot. Tamara, nagpintas ka lakit. Ad-adda pag mauyungan na. Kasla mga alunos ti panagkita na kanya. May bagay day takabos mo, kunak kuma. Angam, kasla mapan ka matitisimbaan. Iti simbaan mo ta talaga. Iti basi ta simbaan ni Apo San Juan a patron tayo dito'y kapuriktan. Aglibot kami a pumurok tapno kidawan mi ti panagtudo na. Anya ti konam Samara?
Aglibot kayo? Tapno agtudo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbayagan da tatang kan nanang. Masapul nga da kami kuman iti pag-uumungan mi nga aglibot. Sakpay alumnag ti init kan mangrugi ti libot. Nagbayagan. Samara! Nagpintas ka lakit di. Ad apag mauyungan na. Kasta mga alunos ti pa nagkita na kanya. May bagay day takawos mo, kunak kuma. Ang kaslamapan ka matitisimbaan. Iti simbahan mo ta talaga. Iti basit a simbaan ni Apo San Juan a patron tayo dito'y kapurugtan. Aglibot kami a pumurok, tapno agkid daw kami iti panagtudo na. Anya ti kunam, Samara? Aglibot kayo? Tapno agtudo? Apay nga umisum ka. Ada ka didakos na iti dayta, Sir Crisante? Mamati kayo iti milagro? Awanan ti milagro. Adaken ka dayta no iso ti pamatin. Ngam no da kami aman nalon. Agumaw gawawa iti tudo, tapno saan amatay dagiti mula mi a pagbibiyagan mi. Saan kami amaawanan iti namnama. Mamati kami nga agmilagro. Nagbayag kayo lakit din namang mangan. Kasla saan kayo alalaki? Saan kayo nagbatay-batay? Apaman, alumkag tipulan. Magna tayo na mapanaganop. Parang makanop tayo iti saraan nga uksa. Maragsakan lakit din ni Bossing Crisante. No makayawid tayo iti pulutan. Naragdagsak manen, no makatiliw tayo iti urbon nga usa. Kaisagot na akin ni Samara. Ang mga no aklunan nan, kat agkasarta pa yan. Dandani gayam, napanawan na tantilibot siya ng si kantumot nga main, nakabaybayag ka. Madanagan kalaunay adi mo nakita ni Samara. Kasano kat ay apo kasano ajak madanagan aya. Kat imbaga nga urayan ta itirwagan nga maumutay. Inasitgan na kami nga miniliwan, nanang. Naggapo ka no iti balay. Katimbilin nyo ka no nga muna kami latan iti simbaan. Anya, asino aliw ha? Karo ba tayo ka no, nanang? Ang nabayag nga awan dito'y lugar tayo. Nagkatulong ka no iti Manila. Ay, kasta aya. Do awan mo't may ijay palay. Naibayag kami laeng ta sinapol pa ni nanang mo ti dalungdong na. Sino nga ro day jay babae, tatang? Nagpintas kan napudaw. Ang mga nuliway ti kayat mo asawan. Nga manipod na pandakin nila kay gayed ijay barangay Kilang. Ket awan da magtayon kadakwada. Aglibot ka no dagiti pumurok iti kapukritan. Tapnukid dawn da kani patron na San Juan ngagtodo. Kalukuan minamauyong. Mabidlan. Kaya kasla di magsang tilugan ko. Kasla. Ni. Madadaulan nagsakit di ah. Mga nutika, niyang mauyong. Sino tinagsaw? Sugaba bakit? Ay! Kasano ang nakalugan ka itilugan ko?
Idumpar ko, tilugan mo! Saan? Saan? Kaskunada Kapitan Masaong kan Padre Ruben. Kapota ka, boss. Dumanon tayo nga aglibot iti taltalon. Iti taltalon, ti pangidatunan tayo, kadagitiin sagana tayo nga atang. Agpatingga tayo, iti sirok ti dakkel nga algaruba. Iti asidag ti aripait. Ay, Diyos sama na kabalin. Babaan kini Apo Jesus. Ipaay mo kuma tinabayagan nga araraw me. Umawgawawa kami iti kaasiyo Apo. Ibukbuk mo kuma tinapos lang nga parabor manipod langit. Pagtuduan ko man Apo. Tatang! Nang! Awan ka di tinadlaw yun? Nagadot ti bituin itay iti tangatang. Ngam, inot mo ka na nagpukaw dagiti bituin. Ayun nga kapaisaw. Man-manon ti makita abituan. Ay, dumardara ti maris ti bituan. Ah, Dakas sa ti partaan dayta. Tang, anya apartaan? Tuwa ti mabalin nga ipartaan dayta. Igaaw no gubat. anya. Ay, nakabutbutang matetang ibagbagamon pitaw. Ay, sumagmamanon arabi anapaliiw ko. Saan ama adaywan ti dakkalabitwan ti bulan? Tang, saan ka di aday tadakkel abituen dagparparang iti parbangon nga awagan tayo iti baggak? Ay, man samara. Miraan yaw. Asidaglauna iti bitwan iti bulan. Harig na kayat na ti agpasaklaw. Apo na niya dagitan nga ibagbagang pitong nga mala. Sapay ko matasan apo may sulit akong kulab. Si tayo pa yat at tao no kastan. Ay, sandak matlangin ang nasurutan. Umawag man ni Ari sa Koreas. Madaydayaw nga Ari. Sa dino ti ayan mo? Nakapaglimungak. Madaydayaw nga Ari. Ket, ayan dagiti kabusor mo. Niyawawan ko ida. Barang nalilaw ko ida. No bilang laeng, sa dino ti pagkamangam. Anya ti madlaw mo iti paset ti lawang nga ayan mo. Addakon. Kadagiti marornong adadakkel kanapuskol nga ulap. Madaydayaw nga Ari. Kaskala adday ti kabatuan ti taulep. Idinto na ornong adanom dagiti maininaw nga agpalin atudo. Nukas pangarigan lang madaydayaw nga Ari. Makamunton. Nuan niya kadagita nga ulap ti pagkamangak. Kabailam asikapan dagiti kabusor mo, Kumar. Wen madaydayaw nga Ari. Anya day jikas lag silaw-silaw ng agturong dito eh. Kumar, Nasurutan dagiti kabosor, madaydayaw nga Ari. Sakbay ang makadanon na dito eh. Masapol ang madaywa ko nida. Apay nga min ang bibiyang pailang ni Kumar. Saan nak nga ibilang agay? Saan nak akayat nga ayat? Kabusor ko. Mapwisit ang isupay lang ti pampanunutag. Anya nga ta ti mapaspasamak na. Naliklikan na nga ta dagiti kabusor na. Saan mat akayat at tulungan ni Ari sa Koreas? Diya ka mo. No kabuting na dagiti kabusor. Wino agtalag iti kabailan ni Kumar. No at bilag na. Adamot bilag ko. Ala, mangan kayo lang kakapurukan. Ano na kiti na isagana? Amangan no saan tayo pa'y katamay, boss? Ay, anda si daw kan pidaw. Ay, saan nyo abiyangan dagiti na iyatang iti sarukang tapno saan ang masumra. adatang namin dagita nga ubeng. Uray iti ubeng dapay nga men.
Uray ita ababarudan. Gapu iti kinartida saan da ababutan nga umyan iti kampusan tao. Maturog da pa ikit di tirabaw da kiti tanama ah. Nagimasa talaga ti Dudol. Atang, itay pa yung manangad-tangad kayo. Nadlaw ko nga raw nga dadagiti kumiray-kiray. Ah, anya kakit din ay lakay. Kastama ta talaga kat kumiray-kiray da kiti bitwag. Nadlaw ko pa'y itay nga daging milak. Itang, ang mga nulayap. Sayang, jak na itubot ti dakalapan nyo. Ay, dahil tilatan sulit ti dalumdong ko ati siglutom no bilang anak ka. Oh. Ay, da kayo ababaraw. Aglalo ka da kayo, sidong, pidot. Agsipot kayo. Siglutan tayo, tisuli dagiti bado yaw. No adamat nag-alayap. Ay, Barang makaasawa kayo. Na, mutoy nga roday ta dalungdong yun na ah. Agwisyak nga agtudo kuman. Tsambaga ka to Saraan nga uksa! Ikaw samad, bossing. Tumanangyaw. Sana mapali na makapaluspos. Sirigag ana imbag. Uray, saan kayon adumadaw ni ti kapilya sa Mara? Siyanang, agawid kayong tulatan. Agsasarita kami pa'y kadak Kapitan Masong ken Padre Ruben. Uray, nadamat ti Tasyo akadwak nga agawid. ala, agkukuyog tayo lang nga gawin. San ay amang misa pa ni Apo Paday? Ay, at amang ano nabannog kayo na nakiprosesyon. Ay, awan day tabanno-bannog na may panggap ka na Apo Diyos, lakay. Wintang, kabailan mi pay. Sapay ko na. Ada na pintas nga ibanag ti pan nakabannog kan panagpuypuyat tayo. Da kayo, di makaamaw. Ay, nalpas mo't lang niento yang tayo day aganwat. Ay, itutuloy tayo ah. Uray ta Sabado mo't inton bigat tatang. Uray maladaw tayon to na makariing. Ay, katuwan ah. Katay na, Diyos ko aya. Sapay ko mata mapatganan, tiar araraw may. Tinay to'y apa nagprosesyon may. Bimato at talaga dagiti ulap ngagtatapaw iti lawang. Ngam awan sa bali a pagkamangak nusan aditoy. Numasurutan dakpay lang. Sarang teko nila. Masapol ang mapapatak ko dagiti lokan na. Kalpasan tayo ta. Malpasan ti problema ka. Sinurutak ka talaga. Karigatak ni Puligos tilokan ko. Kat aramatik ti igam iti ipos tilokan ko. Kat itan. Buong ti ulo akas pagsasao ni Boss Crisante. Nagsayangan. Sakbayan na kalbit ko ti paltog ko. Nakapagbuatit dahi dyan nga uksa. Talaga akigaw di asaraan, Boss Tirong. Nung napaltugan tayo kumatay dyan nga uksa. At napambar tayo asumalog iti patad. Ngam saan na mabalin nga awan maanok tayo. Uray alingo kumalang. Ha? At talagkarasakas iti daya paset. Alingo laki ti dayay. Sako di magpantog, boss. Ang daging milap iti asilag tinagganong ko kalingo, boss. Ha? Milap. Oh, saraan. Saan kayo magpapatok? Nagdakkel na saraan, uksa. Ken at dakadwana. Ha? Matayutan. Oh, intun makaadayo ka mang sorot ka dagiti agasawang uksa. Isunto ti pananganup. Kagatwa. Sa likaw-gawan nyo at agos na kasamakan. Tapno saan ang mabaruspulan. Bas. Tagayo at ano. Sumarono kayo kanyak. Yag mo tayo tamay sa atali, arok.
Sagkay saan taasiluan dagijay nga ugsa. Nang, apay abimangon kayo pailaang iti pagitidaan nyo ni tatang. Saan kayo kadya na bannog? Karitaangan ti rabi eh. Ay, kunak nga ron ni sin maruno kanyak. Naman niya pa lang nga tayo aramidin na di tarwar. Ay, sige nang. Siya kung timapan mangayap kin ko na. Apay abimangon ka pailaan sanan. Ay, Naturog ka kumalatan Man ano ako maitirwar? di kakit maturo gawin tani dandanin to mga tirabi eh. Nakapagligsay paikit din ati bulan kan inabungutan ti ulap. Wen nga rod tatang. Agtudot sa matlangan. Nagtalangkyaw ti saraan mo sa nagsarimatan ta, arok. Agsagana ka. Sakpay ang makaparaw na. Siluan ta idan. Isaganam ti paltog mo. Pas, agtorong iti kasamakan ti saraan nga uksa. Kala at alimedam ti bolaan. Sikat ti makamoy ti saraan nga uksa. Siyak ti manganop iti kabayan. Kala at nagpukaw ti kabayan nga uksa. Ti kayam. Anya tinaklawak. White lady. Anya white lady nga bagpagam. Naskan ama anop ko ti kabayan nga uksa. Siluak kat igidatok ti agpaputok. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagtalangkyaw ti saraan nga uksa. Magsarimadan ta, arok. Agsagana ka. Sakpay ang makapagbuhat ita. Ipasayagtan ti tali. Isilo ta kadakwada. Isaganam ti paltog mo. Pas, agtorong iti kasamakan ti saraan nga uksa. Kala at alimedam ti bolan, boss. Sika ti makamo iti saraan nga uksa. Siyak ti manganop iti kabayan. Boss, lahat na nagbukaw ti kabayan ng oksa. Ay, daya kaya. Anya tinaklawag. White lady. Anya white lady. Naskan ama anop ko ti kabayan nga uksa. Siluakon. Kagidan nga isarunok ti agpaputok. Ay, boss, tarong. Hasta ako na ibuhatit ti kabayan ng oksa. Kanyang nakatayo lang. Kabatin talay diyang uksa. Sana mabalinasaan tama tilib. Sige. Mas pasang badag talay, arok. Kinaat anang langib. Nakumutan na di ulap. Nag-asok ni arok. Anya tinapasamag na. Tsak makita. Nasipngat. Boss! Boss! Langgong! Kas ka lang babae nga kikikis. Boss! Tulungan na! Yakpay ka ti matay! Tulungan na! Anya nga tatin na pasama kinarok. Saan ko makita? Nasipngat. At nakadagit ti kakaduami ti lampa. Ikarwar kon iti kaulpan. Surusurutin daklat ta dagiti talo alugan iti lawan. Talaga asantak ning kana. Ngamanyaman ti pangkep ta kanyak. Jaki palubos amat liudak. Anya ti napasama ka na. Nagsip nga iti daya pa sa tilawang. Awanan makita kabituan. Nagpukaw ti ranyag na. Anya rejay nga ko ni. Nagpigsa.
makatitilang. Sa nagatindog tinagparang alawag. Dulog. Kimat kan guro o dayay. Asinaglaon ay tinagkimatan itiahan ko. Kat amangan numaoram tilogan ko. Masilawan di kisang manak. Nagpuskol anang isip nga ulap iti aday ti babag. Aday tanda iti mangkamkamat kanya. Kat paltugan na ka. No kasta balsit mo't ida. Ni Ari sa Koreas. Awagan nak manel. Komar, Madaydayaw nga Ari. Nagkamakak iti kaulpan. Ngam sinurot na klata dagdi mang susurot kanya. Awanan ranyag dagiti bituan. Agurgurood kan agkimkimat. delikado ka. Dakas ti mapagting mo. Adaywang day ta alugar. Mapilitan ak anag kamang. Dandan makaasidag dagiti mang kamkamat kanya. Oh, Anya day jay, Komar. agsasaron ti gurood kan kimat. Madaydayaw nga Ari. Kat asidag dalaunayin kanya. Agswagak. Ay, pitong agtudtudog. Nakapigpig sa titudo sana. Ay. Ay, nagnervyos ako. Nagpigsa ti kimat kin gurood. Uray lang aglawag dito'y pagturturugan ta. Ay, po. Kasanod numakimat ta dito nagtibalay. Isan mo't nga ta. Tinwang dagiti dua abaka ang nakaparangad iti sirok ti duugan amangka. Iti dayaan ti balay ti danagag. Amangan doon makimat na. Dagiti pa'y dingon ti panunutam. Ay, napatpatag ti biag ta. Diyos ko. Magyam na, tayo pangagyo dagiti araraw may kat nagtudo matlagan. Nagpigsan ti Dodo. Kumanabsiit pa iti kimat. Di arok. Nang nagkuitay ang nagikis. Ngam taguli makin. Anya nga tan tinapasamak na. At damaan naraarak alawag. Dagiti kakatuak. Kala at matla nagsipngat. Naiddaplakit di dagiti silaw da. Gapo iti kapig sa tituto kanahin. Nagimasan ti kapeno kastoy nga agtudtudaw. Ay, nagsapa kan anak kareeng sa Mara. Naimas ko mating maturong tanalamis ti panawang tatang. Nagpigsa ti tudo iti rabi eh. Ngam nakabutbutong dagiti kimat kin guruod. Ay, nakarkaron ninanang mo. Di pa'y lanapnag si malipeng kanyak. Nagulos pa iti nakapuspus kol. Nakabutbutong mo't nga na talaga tatang. Angam, pinatgan mo't laang yung ti Diyos ter araraw tayo. Naimbag, tanapanunot tayo tinaglibot. Agtudtudo pa'y laang saan una yan na napigsa. Tang, iti kinapig sa titudo iti nagpatnag. Nagdanum lakit di iti kataltalunan. Ay kat nasayat tapno makabunubon mo tanda tao. Ay, naladaw pa'y kit din ang panagraap. Ayan yang arod nga iti mabalin. Tanapaot mo't ti panagpikag na tatang. Ay, ninanang maturog ka di pa'y lang tang? Ay mas pa'y laang titurog na pinanawak. Parbangon pa'y lang amay. Anay ko. Naut-ut. Apay adyak maigaraw dagiti sakak. Anya tinapasamak kanya. Malagip kon.
Wah, salbag dayjay bakit? Bruha dayjay. Nujak nakabiktima ni Bella. Amangan no. Dinong parnak dayjay atrak. Oh, salbag. Nagado apag mamalasak. Anya nga tan tinapasama ken Kumar. Kalpasan da dinangeg ko akimat ken goroon. Jakon nakasarita pa'y. Amangan no nadadael ang tilugan na. Padasik akasarita. Napatangari. Anak yung madamag at kinikumar. Saan ko na makasarita, Herodias? Amangan no nadadael tilugan na. Wano nakset paikit din. Anya? Natayan ni Kumar? Jak masungbatan day taas sa lunsod mo. Sakbay ang nagpukaw. Dandanin makamatan dagiti spaceship amang kamkamat ken kuana. Ket na ira nang agkimkimat ken aggurguruot. Dandani gaya man nakadanon iti lubong ni Kumar. Kat naranaan na amadama amadidigra ti lubong. Managpasaw nga ta dagiti tao. Asidagayam iti daraas tinang palabsan mi iti rabi ikadagati kakaduak. No nagdiretso kami kumaanang sapol ken arok. Amangan no nay karanokon kami amin iti daraas. Arok! Arok! Sumumbat ka! Anya tinapasamag mo! Oh, no mo natagtutumanin. Saan pa yan na magmagaan dagiti pagananay mi? Boss, saan ka na nga umasidag at naman awit iti raas? Amang ano may kawa ka? Ha? Nakalis na. Boss! Nabluwak sa matan. Ay, boss, bumangon kayaon. Ay, napandagan na kami, boss. Bistayan akon. No saan ta ka na igoyot, iti pa nakaigaglis ko. Ang mga nunat nagak ko man iti daras. Boss, Panag ko nakakadwa. Naikarano ko ni Arok iti naunag adaraas kat natayan. Oh, malagip ko tinaibagan ni Arok ang nakita na a white lady. ay nga ti, aramidan tayon, boss Jerome. Agsubli tayo ni Tiyan, timbang house tayo. Iti asin nagtipag trus-truswan tayo. Ano baka pag nalaki din titrak? Agawin tayo, pailangan niya patad. Bagyon samad dun, boss. Iso ang bumaba tayo, pailangan. Umay kayon. Malami na pakitin. Itay ko pinawawagan ni Kumar. Saan nakasungsong bata? Kumar! Kumar! Awan na talaga. Anya nga tati napasamakan kini Kumar. Ang mga nupimaiso ti ko na ni Aris sa Kuryas. Kanibusanan nga tan ni Kumar. Adalam ti danom iti taltalon. Angem ko na ni Kapitan Masaw nga nabiitlaeng agus-as. Gapo ti kinapaot ti tikag. Sa apay kumaatang, taada mabati adanom kadagiti talon. Ay Juan, ni nanang mo gayam, napanan na. Pakada itay tatang, mapan kano dumawat iti tabako ni Nana Simang. Naibus na kano nga mintay dinubla na, tanayatang ti daduma at tabako.
Nay, Ay, damad gaya man ni nanang mo. Nay, apay kasta tilang am. ay, lakay. Samara, nagdakas ti damag. Nang? Nalayos ka no ti kabalbalayan iti asidig ti baybay. Ay, talaga napig sa titudo iti rabi ay. Nagdawal gayam ti taaw. Ala, kaasimot dagiti biktima nga agindag iti igid ti baybay. Nang, adu ka di, tidak sangga sa tapimusay. Awan mo't kit diti na ipadamag ka no anatay. Ay, damot nga min radyo tayo. Apay saan tayo pagunyan. Anya ka dit orasan. Aywan gaya man niya. Ang mabit laing tan, tapagunyak man ti radyo. Amangan lumadaman ti damdamag. Pasig akay kahit makikita. Sa dino apas na ito eh. Dahiti ka di ibagbagada at aga winulubong. Kalpasan ananabsok tilogan ko iti napaskol nga ulap. Nisurusuro tak iti nakadado-adaram. Nakitak pa lang titalo alugan tilawang. Anat nag iti taaw. Sakbay ngin tayam nak tinapig sa nga angin. Kat ita. Adda ko nito eh. Kasanungatan no iti taaw tinakatinagak. Mabitaan ka to ah. Awan ka di matlaw yo. Kas na magunggungon ti pagpaglan tayo. Sumarta tayo balang. Maulawak. Apay nga ta. Wano bisin ko na tayo ito. Talagang naging kinad. Kas tauna ti panakawagwag ti pulong dagiti kayo. Sa kawin, magandang may tayo. May tayo. Anya tayo ito ay mapaspasamak. Magandang tito ko. Magandang tayo amin. Saan kayo amang butbutang agasta? Agpaliw tayo balang. Pasig akay kahit makikita. Dakkel ka nalawa apantay dito ayan ko. Awan plus makita ka balay. Nasayat mo't na awan tawa makakita ka niya. Masapol kayo mabaliwag tilangak. Tapnog lang ka tao. Yung kasanuta. Maaramat ko nga tatibilig ko. Yung jak pa'y mo't nakakita itita. Anya tinapasamak ka ta kayo, bossing. Apay nga ata kayo dito ay ospital. Buong ti ulo. Anya akita ti saludsod dayta, Tirong? Salbagday jay abakat anay lugan ko. Dinungparnak ti trak. Bakit kunayo, bossing? Naimbag ta sa anak anapakaruan. Ngamnap gas dagiti sugat ko. Kanjak maigaraw dagiti sakak. Nabaldado kayo, boss. Amangan numarmar na tayo abakat na ilugan nyo. Jakam mo no kasano anakalugan tayo jay abakat. Pagamuntad da iti abay ko. Apay gayang madda kayo. Kuha, boss. Napigsa ti todo iti rabi. Kaslag bagyo. Iso asimalog kami pailang. Nakabutbuteng gayam tinapasama kiti rabi inanang. Adda kano dagiti mangalap ama pukpukaw. Ay, amang nalmusdan iti katingaan ti taaw. Sanda nga taanam na maan ngagtudo iti napigsay di rabi ay. Ala, kaasimot dagiti biktima nanang. Dagiti ko mamanagdakdakos ti maditigra. Wag, dagiti pirata nga ta. Ti kayat mo asawon anak kaw. Damag ko nga, dakanupay dagiti agkalkalap iti iligal.
Ang mga numaranaan na ti Sirena. Sirena, nanang? Wen. Uray di takarayan. Aday di padpadamag da Sirena. Parparbangon ka daw nga damang mangagda kasla aglablaba. Ano niya? Ay, nang, kumita kayo di tarwar. Lalaki kan babae mo, ti adda di ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakabutbutong tinapasama kay di rabiin, nanang. Adda kano dagiti mangalap ang mapukpukaw. Ay, abang ano nalmusda na iti katin nga anti taaw. Saan da nga taanam namaan nga todo iti napigsay di rabi eh. Dagiti ko mama nagdakdakas ti maleksyon, nanang. Dagiti pirata, ti kayat mo asawan. Ay, won, damag ko nga dapay dagiti agkalkalap iti illegal. Tukat na maranaan da dagiti Sirena. Sirena, nanang? Won, tauray di takarayan kano kat adda Sirena. Agasam, parparbaon kano nga damang mangagda nga kaslaglablaba. Anya? Ay, nang, kumita kayo di tarwar. Babae kan lalaki mat di nakatakder di ta. Ne, sino dagi jay? Jak may lasin ita Naisrasarong samot dagi ta. Ay, adalakid di kayat da adamagan. Wengarod, nanang. Kanya yung kipagsasalitaan niya nga gina. Ay, lakay. Jayman, panagtudo na iti napigsay di rabi ay. Nalayos ka na o dagteg na na iti igit ti baybay. Kun dagi Jayman, napagsaritaan mi kat dagi tay agkalkalap iti illegal. Wen tatang, angam itay ngamin, ada nakitak a babae kan lalaking agtaktakder di tarwar. Kato lalaki matlang tagtaktakdar. Sino nga taday jay? Ha? Nabanan ti babae? Naglawagan nakitak tatang. Dua ti nakatakder di tarwar itay. Awan mo tiniliw iti abay ko. Iso tinakita kita kin inasigkak kin nakamamok. Iso ti umuna ang nakitak iti daytoy alobong. Nagsakisarita kami lang itay. Yak na puutan na bimanaw. Wano kelatan at pukaw. Itay adda kami jabantay. Adda nadlaw ko kingkwana. Kaslasaan agagangay at tao. Adda pan nakabalin na. Nagpukadimot iti sa bali a planeta. Gayim nga ta wenno kabosor. At mas asidag. Nagpintas. Napipintas gayam dagiti tao dito'y lobong. Dagiti kakadwam lang ti ibaon mong agsubli iti bantay. Tapno agtroso. Agbati ka pailaan. Takad kaduan nak dito'y ospital. Sige, bossing. Oray, kamakayayaw dagiti napipinda sa nurse. Wan gayam. Saan ko pa yan nakita ni Arok? Iso ko matipusgam amang idaulo kadagiti agtroso. Kasano da ito yan? Kasano nga ipakakanatayan ni Arok? Buong teolo. Kasarsarita katirong. Payasan ka sumbat. Kwa, bossing. Pinagbatik pa ilaan. Ije pagtrusuan. Anya ko mati aramidan na ijay. Iso apin na idaras ko ti pan nakakalsada ti dalan ti truck. Ngagkarga ka dagiti troso. Naimbag. Ta saan pa ngay mawag ni Mr. Antonio?
Kasanong nailawlawag ko kan bossing, tinapasamak. Tagaano ka, Barok? Naisarong ka man dito'y lugar may. Adda ka di sapsapulam. Siyak gayam ni Amam Apitaw. Siyak ni Kumar. Adayo alugar din nagkapak. Pinanawak ti kinakurapay. Kinariribok alugar mi. Ay, uray dito'y kapuriktan. Ket nakurapay ti panagbiag may. Panagtalon ken panagbangkaglat ti pagbibiyagan may. Uray tumulong akla ko ma, iti trabaho yo. Ay, awan ti itangdan ko ken ka. Ay, madamati panagrigrigat may. Gapo iti napaot nga igaaw. Diyak makasarita ni Kumar. Anya nga tan tinapasamak na. Nugas kasano. Adda ibaon ko ijay daga. Tapno amuenda no anya tinapasamak ni Kumar. Ngam na paggad itilawang. Napatingari. Nakasari kayo ka din ni Kumar? Saan pa, Herojas? Amangan no natadaal tilugan na. Huwag no natayan. Saan amatay ni Kumar? Napatingari. Herojas, No palubusan dak napatingari. Sa pulak ni Kumar itilubong dagiti tao. saan? Babae ka. Apay ngamin adag iti babae dito'y planeta tayo kat may dumduma. Noan niya ti kabaulan dagiti lalaki na patagari. Kabaulak man. Naidumduma tayo kadag iti tao. Adayo, anapilpilag tayo. Manong Kumar, agmerienda tayo pay. Masaludsod ko man gayam. Nakita mi kanina ng itay nga ada kadwang magtaktakder di tarwar. Niliwa da jay. Liwa? Kamamam ka din niliwa. Nera na lang nagsabat kami. Yung may kwan, yak na po na pinanawan na. Anya tinagan mo itayin natin? Siyak ni Samara, Manong. Agmerienda kay pa ya? Agyaman na. Dati danumlatan. Nay, saan ka kade amabisain, Kumar? Wendo, saan ka anaruam amang mangan iti lining taabagas ti kabutay? Ay, binalitungag lang ame iti daduma. Gapo nga ta iti panakatikag na. Nakurapay kami ijay lugar mi. Awan pilpilin mi akanen. Sige, agsarsarita kayo pa ya. Panawan kayo pa itang. Ay, agtugaw ka pailaang, Samara. Kadwaan nak ang makisarita ken Kumar. Adayo kano, ti lugar ang naggapuan na. Pinanawan na kano, ti kinakurapay ken kinariribok. Tumulong kano nga agtrabaho iti talon ken bangkag. Alatang, pangalaan tayo nga iti tangdan tayo kan kuana. Ay, tamot ti kunak ken kuana. Uray sanda katangdanan. Makanain kanya kapakanandak. Kahit ko ti makatulong kada kayo. Tulong? Anya tulong, Manong Kumar? Uray anya aba nagamay tulong ko. Ang makapaimbag kada kayo. Kasla tsak mawatan. Anya ta. Ipudnok nga ta sa anak at tao akas kadakwada. Yung amangan nagbutin na kanya. Bossing! Pakawanan ko ma. Masapol ang maamon nyo da ito'y. Natayan ni Arok. Anya ti ko na. Sino tinang patay kan ni Arok? Adda ka di kabusor iji banday. Kanapay nga impalubos yung adda matay kada kayo. Naganap kami iti rabi, bossing. Nakakita kami iti saraan kan kabayan na ugsa. Kinamat mi iti kabayan na ugsa. Kat iti saan mi anasiluan kan napaltukan. Nakangag kami.
iti asog kan nagikis ni Arok. Kat no nagpigsa ti Todo iti rabi. Narusap kami katagiti kagaduag, bossing. Kat kapilitan nga imyan kami iti pakir. Ura nakapigpig sa ati Todo. Hindi bumigatan. Sulang ti panagatlaw ko. Nga asidag kami kayam iti daras. Wah, buong ti ulo. Agin lalaing kayo. Nagkapoy kayo nga gano. At dapay natay kada kayo. Dat-datlag tayo nga ugsa, bossing. Anya adat-dat lagti bagbagang. Ha? Terong! Bossing! Ay ko, Bossing! sakit ti sugat ko. Oh, salbag ka. Nakapanaw gaya man ti nga ili tayaw. Kunak numangal daw ditoy. Agsublinto ka no, nanang. Agsublin daw. Numapay. Anya talaga tiranta na anak. Ay, yak nasango akin na sarita ka. Intuloy ko nga min tinagdalos iti kusina itay tanay simbrikmut untilan ak. Naggapo ka no ni Kumar iti adayo a lugar. Pinanawad na ti kinakurapay, kenriribok. Dakisarita at umabalen at tumulong iti talon ken bangkag. Kan kunana nang, uray saan kano apatangdanan. Mangad lakit di. Ita pangalaan tayo kumangamin iti itangdan tayo ungay. Kat sa dino karlungay ti pagyanan na. Agsapol kano pailaang iti pagindagan na. Ngam pampanunutek nga rod. Makipagnaid pailaang kan ni Manong Baak iti balayda di tabarikir. Mabalin mo't kat di ngagpaisaw. Uray tawan mo't kabalay da di akasinsin kaw. Agam pimanaw mo't laag. Ay, agsublinto ka no. No sa dino ti napanan na. Dayta, ti saan ko ang maibaga. No saan nakapalubusan ni Aris sa Kurias? Aglibas ak apumanaw dito'y planeta. Sa pulip ni Kumar ijay lubong dagiti tao. Makaamon, noon niya ti mapasamak kanya. Kagurang ti awan panagtalag ni Aris sa Kurias kanya. Gapo, tababae ah. Ipanagnog, ngadda kabae. Amo yun, nanang. Ada pa kariribukak. Ah, Tingay babae, kadwa ni Kumar, kat niliwa ka no. asino aliwa? Malagipyo day di pinanawan kayo kan ni tatang, edi napan tayo nakiprosesyon. Imasidag ni Liwa, kabayatan ti panagsarsarita mi kan ni Crisante. Day di matla amalam ti panakadisgrasya na. Anya ti kahit mo asawon iti dayta sa Mara. Ti pakas daawak nanang. Nairan-ran na laangan ang nagkita da. Amangan no, sigud mo't nga agam amuda. At dagaham kalapaw di ti pangkag. Mabalin na dituhin na palabsik ti rabi. Inton bigatan ngagsublyak iti balay da Samara. Ay malakip ko gayam ni Liwa. Apay nga awan bigtan. Kinjak pa'y gayam nakasarita ni Ari sa Koreas. Amang ano pampanunutan da. Ada kasin di napasama kanyak. Kumar! Bay sa apakat nga kubkubo ti kilat anak parang iti sao. Kan am-amunak. Kumusta ti pan nakasaritam kada sa marakan pitong? Am-amuyo ida? Anya kan tinakan nyo? Apay nga mamudak? Saan na masapol na mamuam tinagan ko? Sapay ko ba? Kaya di kadam iti dayto ya lugar. Kat agpadat na iti panggap.
Anya ti makunamken Kumar sa Mara. Nasingput mo ti kunak tatang. Ngam adan adlaw ko kadagiti matana. Anya ti nakitam kadagiti matana. Saan ko ang mailadawan? No anya tinadlaw ko kadagiti matana tatang. Ay, mabitlaan. Nadlaw ko ngagpaysaw akit kitaam dagiti mata ni Kumar itay. Saan nga ta nga dapanagayat mo ken kuana? Tang, jak pa'y napadasan tinagayat. Sakbay ang nagaram ni Crisante kanya. Ada idin dagiti nagaram kanya kang jak pa'y napadasan tinagayat. Jak pa'y aamuno niya tirik na ti agayat tatang. Ken damo tayo ang nakita ni Manong Kumar. Sa bagay, at nakalintagam iti dayta. Saan tayo nga ambo ti katatao na? Anya nga ron ti panagkunam. Rumbang kade apagtalkan tayo. Dayta ti jak masumbatan tatang. Saan mo tadakas? No ikan tayo iti gundaway ang adda pa'y may sapa kaburbur tsaa. Anya dayjay. Tingay babae ang nakita mi kanina nga kadwana. Nairan-rana lang ata. Nagkita da kandiliwa. Wenno agam amuda. Liwa, kunam. Wen tatang. Sayang, tadyak nakaruan sakbay apim manaw da dya babae. Napanat nakakuma. No iso ni liwa. Nagpakita kada kami kani Crisante idi. Abagan no agkan kanaganda nga talaeng Nairan-rana lakit din. Ngagkan kanaganda. Dahil tati may sa pa kaburbur tsaak, tatang. Dumnag kayo na yung pagkanya, kakadwa. Gapo, iti pan naka-hospital ni Bossing Crisante. Na kayo pailaan ti agsubli ti pantay si Minublan. Tapno ituloy yung ti agtroso. Nalawag! Nalawag, boss tinaw! Nalawag, boss Rob! Nalawag, boss! Nasaya at launan o kasta. Sakbay ang makarwar iti ospital ni Bossing. Abdan doon, dagiti may salo katroso. Ay, mabayag nga ron. Di pa nang ituloy tayo ang mga napiti kabayan nga sa boss. Wala na, boss. Bayag nga di may. Saan nyo ngay palagip ganyan? Ha? Malagip ko tinapasamak ni Arok. Nung saan lang at alagabsot ni Bossing. Ang mga numinansura tayo amin. Gapoy tinapasamak. Bakit, boss? Bakit, boss? Ha? Asino tayo bakit? Anya ti araramitan na rito'y. Umasidagan. Saan kayo nagsubli di bantay? No diyo kaya ti matay amin. Anya ti sasawa mabakat ha? Pumanaw ka man. Agbabawi kayon to amin. No saan kayo sumarday? Amang ranggas iti bantay. No pagduha-duhaan nyo ti kinatao ni Kumar, saan nyo nga rod apatuloyan na pasangbayan? Nagpakpakaasi ka ore saan tayo tangdanan ti itutulong na ititalon kan bangakag. Saan ba't kite nga iti kasta, sanan? Kaasimat, ang masapol asaan tayo nga agtalag-unay ken kuana. Ay, huwan gayam. Jakpay nasango anapan kinasarita ni Baak. Diin kanto kasarita bareng numayat. Mayat mo't lang at adayjay. Napanan nga rod ni Kumar, di pa'y mo't nagsuble. Ay, jak amaw. Mabalin nga inton bigate nga agsubli dayjay. Ang pangpalabasan na nga raw iti agpatnag. Italangan ay ka nakatigundaway ang makisarita kada kayo. Madaydayaw nga ari. At dakit inatalgad na kasasaad. Nakagting akong ditilubong anasayaat. Sapay ko ma.
Tasana ka nagbidot itinamamok asang bayak. Kunak noan yan tinapasamak mo, taapay adi ka makasarita, Kumar. Anya tinapasamak kadagiti talo nga spaceship panangkamat ken ka. Iti panang kamat na kanyak. Nakitak ti pan nakatama ti guruod kadagiti talo alugan. Kitnat nagda iti tao. Mas daaw lakit diti arida. No apay asaandan anapasupli idi. Sapay ko ma. Tasandaan na monitor tinapasamak kadakwada. Madaydayaw nga ari. Wen gayam. Dinamag na ka ni Herodias. Saan nakakano ang makasarita? Madaydayaw nga ari. Saan yung ibagbaga ang nakasarita dak? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Italangan ay kanak iti kundaway. Ang makisarita ka da kayo madaydayaw nga ari. Adda kiti natalga da ka sa saad. Nakagting akong dito daga. Sapay ko ma. Tasana ka nagbidot inanamamok asang bayak. Kunak noan yan tinapasamak mo, taapay adi ka makasarita. Anya tinapasamak kadagiti talo nga spaceship anangkamat ken ka. Sakbay ang nagdiswa kiti naposkol nga ulap. Anang itunday tinapigsa at todo. Nakitak ti pan nakatinagda. Gapo iti kimat madaydayaw nga ari. Natinagda iti tao. Mas daaw lakit diti aridan, no apay asaandan anapasupli iti Kumar. Sapay ko ma. Tasanda na monitor tinapasama kadakwada. Wen gayam, dinamag na kamanan ni Herodias kanyak. Saan nakakano ang makasarita? Napatag nga ari. Saan yung ibagbaga ang nakasarita dak? Apay asaan mo akayat ama amwanda. Yak kayat asingan nakabayatan ti kadak ti lubong dagiti tao. May mayat pa'y panunutin na anataya ko na. Sapay kumata mapatganda kitikid daw ko. No day ti kayat mo ang mapasamag, matumpan, Kumar. Iti laksid ti pan nakaipataw ti panusam, gapo iti panaglabsing mo. Paset nakapayla ti planeta tayo. Laglagi pa nga adda na patag a misyon mo iti lubong. Mawatag da ita, madaydayaw nga ari. Mabalhin ang kadagiti sumarunungal daw. Saan naktuuna yan ang makasalita. Ngem no kasapulam ti tulong ko, babaan iti bilag nga addaken ka. May pamuspusam ang makasarita nak. Wen, madaydayaw nga ari. Ngam no mabalin. Iti kadakon ditoy. Bukod akon noan niya ti masapol nga ramida. Talaga asaan ko ang makasarita ni Kumar. Anya talaga tinapasamak kan kuana. Ang mga no nagbaligi dagiti ng kamkamat kan kuana. Kat nagamagdan. Uno. Saan? Saan amatay ni Kumar? Iti uray anya apamuspusan. Masapul ang makasarita. Nunas kan nga aglibasak dito'y planeta. Aramida. Kat sa pulak ni Kumar, ito lubong dagiti tao. Grabe ilauna yun. Abe adi ka pala sumrek pitoong. Paspasong adam ka di man ni Kumar. Ay, apay nga taasaanan ang nagsublay. Sa dino nga tati pang palabsan da iti rabi ay. Ay, masitnan kalaunay kan kuana. Ganggan na iti daytoy a lugar. Saan nalakit di akabisado pa iti torturungan na. Ngunyag pa iso aya. Ay sus, ang mga dumaisar sa arak. Ay, iti dayjay abagina.
Kabailan na sa lakniban ti bagina. Ganin. Asino kumamot ti mangdangran ken kuana. Dagiti tao. Tao laki din Crisante, tinakabot-butag. Awan pa'y tinadamag ko adinang randa siya nang. Agam saan tayo ba't makitkita idan? Ang mga no, adada amin iti bantay ng agtros-trosaw. Ay, saan dala ba amang kalkalbo iti bambantayan? Ay, huwag nga raw. Ibusundan iti dadakil akayo iti bantay. Nalabasan ti pannakaranggas ti nakaparswaan. Sige, kakadwa! Ibusan nyo dagiti dadakkel kayo iti dayto akabambantayan. Saan kayo magbutang? Awan ti makalapad kanyak. Anda! Siya! May isa bakit ti kalat na nagparang. Sino ka? Siya! Tiyak bambantay, iti kabambantayan. Amam ka di nga damot kararwa dagita akayaw. Saan nakman apagkatawaan na bagatan? Pumanaw ka. No di mo kaya't apaltugan da ka dagitik taok. Saan ka kadipay langag nakamitipan nakadisgrasya? Sikat irumbang nga matay! Ha? Saan? Anya ti mapaspasamak kanya? Apay, bumigbagangak mo tan. Saan? 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 Saan na punto tayo? Bas! Bas! Agring kayo! Bas! No kasta. Tag-tagainap lang, Dejay. Apay! Anya tinay tagtagayin na piyo, boss! Namangungot kay Samad! Boss! Abdo di danom! Agyaman naklaw na itirong. Anya ka dito orasan? Tumangan sa apel ang tirabi, boss! Abay! Anya ka di tinay tagtagayin na piyo! Bayamon. Saan mo nadamagan? Saan aday tati pakariribukam? Kaano asumang at dagiti binaon mo? Amang ituloy ti panagtroso da iti bantay. Inton parpangon, boss! Nasayat launay. No saanan ngagtudo? Maituloy mo tanti pan nakakalsada ti pagnanti-truck. Ngagkarga ka dagiti troso. At damano amin na nanapukan nyo. At ang atanasuro ka sa nga pulo, boss! Sa nga pulo ka talo, tinabilong ko hindi. Natatangkan ti bugas na gijaya kayo, kat narikat apukanan. Digijay kit din kayo ti mangisuro. Ay, makaturog ako, bossing. Ituloy yung matandi maturog, tapno pumigsa kayo. May garaw ko basitan dagiti sakak. Ngumabalin. Rumarak ko man dito yung ospital. Buong tiolo. Nakaturugan ni Tirong. Agsarsarita kami pa ilang. Agur-urok mo tanti salbag. Numunta tadya akong makaturog. Anya day jayan ang nagtagayin ako. Kasla day jay matlaan ti bakat. Anak kilogan iti kotse. Asino day jay abakat. Baliwak akasarita ni Tirong inton bigat. Biroken da day jay abakat. Saan ko talaga makasarita ni Kumar, ari sa Kurias? Saan yung kadipay anaawagan? Lipati mo ni Kumar. Awanen. Mabalin ang nagbaligi dagiti ng kamat kan kuana. Wano addan na pasamak kan kuana.
Gapo iti panagguruod kan panagkimat na. Kasla saan anak kapapati dagiti nga ibagbagayon na patag nga ari. Ada bilang ni Kumar. Uray iti gumay gayabgap nga apoy. Adda pagpatinggaan amin abilag, Herodias. Laglagi pang kumadayta. Sa anak amamati nga awanan ni Kumar. Saan ko amaaklo? Anya pa'y nga rod ti maaramidam. Ibagayo ka di manan nga awan mabalbalinak na may saaklaan a babae. Talaga asumuksokir ka. Iti wagas ti panakisaritam kanyak. Kasla saan nga ari ti pangibilbilangam kanyak. Sige, napatingari. Agpakadakon. Ulitek manen, Herodias. Lipati mo ni Kumar. Adayo unay tilubong dito'y planeta tayo. Sabali ti panagbiagda no maidilig kada tayo. Dahil ta kumati panunutem. Iti dahil ta pa nagsasaon ni Ari sa Koreas. Kasladaan mo na may panggap kini Kumar. Ulpul din naklangata. Ulpud nga Ari. Sursurwan na nagbalik anasuki. Bigat gaya man. Sumingsingisingan tinit. Ije planeta mi. Kasla magaw-gaw at laan ti si bubukal alawang. Dagiti nagduduma abituan. Ti init kan bulan. Ngam apay nga takas ta ti maris ti init. Amangan agtutupay laan. Malakip ko gayam ta samara kan ama pitong. Mas daaw dang ta. No apay ajak nagsubli ije balay ta iti rabi. Adalam pa'y laang ti danom iti taltalon. Bareng adunton ti pagasasan na inton bigat. Ket mabalin kon ti agaradaw tapno makabuno-bunak metan. Sa dino nga ron ti papanabita nga ilakay. Inaksarungkaran dagiti mulak iti bangkag. Tang, sumurta kada kayo. Ay kat kasanon. Kasano nga ron din nagsubli ni Kumar. Gayam. Agkukuyog tayo man laangan arumwar. Tain ka ibagakin ni Baak ang makipagnaad ni Kumar ken kuana. Mabiit laang nga ron tabiru kag tay chinilas kaw. Mangalak pa iti pinadis kaw. Ni nanang, urayan niya ti aramidin nyo. Kan sa dino man napapapanan nyo. Day tala tabako yo ti sangkaamal yo. Tatang, ada tao iti kalapaw. Imay nakilinong ko nakuma. Hanggang bigbigat mo. Ken nalulam iti tangatang. Samara, ama pitong. Ay, ni Manong Kumar gayam. Nakadanon gayam dito'y bangkag. Isumit lang asaan tayo anauray ang nagsuble idi kalman. Iti panagpag na pag nakitikalman. Nakadano nak ditoy. Naimang apagturugan ti kalapaw. Manong Kumar, kalapaw ni tatang daytoy. Dito yak ngagbangbangkag Kumar. Mulak dagita nateng ken mais. Sumangsangat siguro ni ti pantay dagiti pinaon ko ngagtroso, busing. Mabalin agawid akpay lang. Makadigdi ko sak. Adda kayat ko nga iparamid ken katirong. Mangikuyog ka iti kadwan. Oray 5 kailan. Ken saan kayo nga gitugtugot iti armas? Tapno saan nga agbutang dagiti tao kada kayo? Boss, Kayat ko asapulan nyo dayjay abakat. Anak kay gapuan iti dandanipan nakatay ko. Kayat ko nga idatagyo kanya. anya ti lang nga tayo apakat, boss. Sugab ba ti buok na? Nalaad ti ropa na.
Basta ka di, boss. Juan. Nagkukuyog kami kada siya ng arimwar iday balay. Anapan na kisarita ken baak, pakipag naedam kumar. Ijay awagan mo iti bariker, malabsam no sumangat ka iti bantay. Mayat ijay manong Kumar. Taasidag iti waig apagdigusam. Ken panglabaam kadag iti kawas mo. Mayat dito kalabawa pag inak, Samara. Mapitong. Awan mat nga ron diding na. Narukop sa payan dagiti daddo mga adigi na. Naimbag ata saan anadadaal hindi nagtudaw. Dari maanak tulangan, Mapitong. Pangalaan ka di iti kayong ikapat. Bayaw ti nalagda nga iadigay. Uray ta kalapaw metlaan. Adaw ti bayog kan kawayan iti arubayan ti balay ni Baak. Kuyugan daktuman iti balay na. Taagala kiti pagtarimaan ko iti day ti kalapaw. Kalagdaet, tapno sana mapagyo. Uray inton madamdaman. Umay ko la kita, dagito'y mulak dito'y bangkag. Ken saan ka masango at tulungan inton bigat. Parang mabalinan nga agarado iti pagbunubunan. Apay nga itong bigat pailaan. Uraytan, mabitmat lang aramidin day ta. Tulungan kayo itong agarado iti pagbunubunan nyo. Uray saanan, Kumar. Basit lang ti pagbunubunak. Uray sakton. Gansan lang ang pagbunubunan nyo ti aradwak. Amin atalo nyo. Anya? Anya? Kapitan, kakadwa! Nayaw tayo sa mutan. Itay pala magmagna tayo. Ngam saan tayo matlama kadaanunan, iti pagtrustuan tayo. At likaw-likaw tayo lang. Awan pa yung tibang house tayo. Hoy! Bruha bagat! Rinugar pa di puso kan panonot yaw. Anya ti kandayo dito ay. Anya ti kandayo dito pagaya. Pagarian ka no? Ang pangabakbagitan. Tungtulatin na kita hindi pa nagkatkatawa tayo. Ayan ang tibagat ka na doa. Kilatan at pukaw! Adda nagsardan nga luka ni Tibato, tiruangan. Ni, lima alalaki ti dimsag. May lasin ko ti may sa kadakwada. Ni Tirong. Mabitong! Samara! Umay kami man! Ni Pitong ti kasapulan da. Apay nga ta. Ano siya nang? May magabigat yun. Awan latin ay sarasaro nga bakit dito eh. Ay, asino abakit? Jakam mo tinakan na. Angam sugap ba? Nalaad. Rutong-rutungan tiro pa na. Ay, awan ti kasta abakit nang naad iti kapuriktan. Nila kay sinto borto kunak kumaang nabayagan na natay. Sa abakit mo tisap sa kulam. Awan maghanap tayo iti tayo bakit kakadwa. Agdamag tayo laangan katakiti sa bali. Awan gayam. Awan sasabina. Awan gayam. Pakumustaam to ni Sabara. Ngayon lang, ti kabalbalayan dito'y kapurigtaan. Ang mabalin mi apagdamagan. At dapay balbalay iti daya paset. Ngam asidagan iti kabambantayan. Asino nga minda daya paket. Sigon, iti panangilatawan ni Bossing Crisante.
Dayjay ti bakit nga masidag ka na kami idi. Oh, mabit laeng. Saan nga ta dayjay ti bruha ije pantay si Minoblan. Oh, marmarnan samat dayjay bakit. Nalaglagdan sa nga imbes anatangken abayaw ti pangadigi iti kalapaw ijay bangkag. Ay, day talangan sagat. Tang, no duamot laday ta sagat? Mano ka ti ipos ti kalapaw, Ama Pitong? Uray sagat ti daduma. Ay, mabalente upat, wano indam, tapno nalaglagda. At dapay may sa asagat, ijay asidag tiwaig. Tangkirang dagit asagat. Natangkain. Day taki din na kahit imang isuro. Sakti makamo. Itedyo kanyak tidak kalabunan. Ay, badang ti awag iti daytoy. Natadam takas asak. Naingpisan ti tadam nata namin adon anaaraw. May mait kumapay. No dawasay, Ama Pitong. Nabibiit apagpukan iti kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, nalaglagdan sa nga imbes anatangganan abayaw ti pangadigi iti kalapaw ijay bangkag. Ay, day talangan sagat. Duamot laday ta sagat, tatang. Mano ka ti tipos ti kalapaw, Ama Pitong? Uray sagat ti daduma. Mabalente upat, wano indang, tapno nalaglagda. At dapay may sa asagat ija asidag tiwaig. Ngam tangkirang dagit asagat, natangkan. Day taki din na kahit imang isuro. Sakti makamo. Iawat yung tadak kalabunang. Ay, badang ti awag iti daytoy. Datadam takas asak. Daing pisan ti tadam nata namin adon anaaraw. Ngam aguray kayo. Kas lang at dati nakita kita'y awa sa'yo. Isulangan ti usarat. Nabibit apang pukan iti dayta sagat. Nakaikagdang ako. Awan to iti maaramidan ni Aris sa Kuryas. Inton nakapanaw ako iti planeta. Birukak ni Kumar iti lubo. Sa anak ka mamati, nga awan dakas anapasamak ka ni Kumar. Agtalagak iti kabaulan na. Nay matang ti kinasiglan na. Ngum sa anak nga agpaatiw kan kuana. Inton makadanak iti lubong dagiti tao. Biro ka. Ngam tapno sa anak amalasin. Baliwak tilangan. Ang kasanon. Nuuray isukat saan kun amalasin nga iso ni Kumar. Tinasaya at Samara. Nagawid ka ni Jabalayo. Ay, wan nga agpay sa Samara. Da kami hindi makaambukan ko, Omar. Ang mga no or orayan na kaninanang baw. Kabalam ka niti agawid nga may maysa. Itulog ka. Kalpasan na. Subyak ni Ama Pitong. Nga bandog kalain amang itulod kanyak, Manong Komar. Nasanak pa'y nabandog ang nagpukan iti kayo. Day tanto lakit din mangbag na amang itulog king ka. Saanen? Kabailak da ito'y Manong. Ay, Samara. Ibagam to kinanang mo ang nakita ta ni Kumar iti bangkag. Ket adda kami dito nga agpukan iti panglagda iti kalapaw. Adda kamot gaya mo, Samara.
Yung maapay asaan kayo nagkuyog kang tatang mo? Nagbati di barikir, nanang. Kunak man no di bangkag tinapanan yo. Saan, nang? Kitamuyo, nang. Nakita mi ni Manong Komar ije bangkag. Ijay gayan ngayon yan. Uri ijay kanun ngagnaad. Iso ha kinuyog mikin ni tatang ije barikir. Tanagpukan iti kayo kan bayog. Kasta ka de. Wenang, amuyo. Nagpigsa kan nagpardas nga agungunay ni Manong Komar. Kat apagbiit laeng ti panagpukan na iti kayo. Yak lakit di mabalindyag bintot kakadwa. Nila kay pitong lakit gidayay. At nakasarasarita na lalaki. Saklangan ditong saag. Mabitong. Amuyo ka di dayta. Si katirong mga pagsarod-sodak. Italaan nga makita ka ditoy. Dayo ka niya. Uwan. Adayo alugar tinagapuak. Pinanawak ti kinakurapay kan niribok. Nakadano nagditoy. Tapno tumulong nga ngagtalon kan nagbangkag. Si kamat ti makaadon nga agsaw. Awan ka di tinakit kita yu abakit. Bakit? Wen, Ado tinalabsan mi ababakat ngagsasarita. Mayat pa ti panagtabako da. Kabayatan ti panag-iinis suryada. pinuso po ka. No jak makatapel. Uray man kat didakkel ti bagim. Saan ka kaputeng? Maminsan latanogan ka. Mapugawan ti buot mo. Ha? Pasensya ka la kumaan kentirong kumar. Talagaan na pudot ti panagululo na. Day bagat saan da kamot la din ang ran. Asino daya tirong ama pitong? Adamot kakadwana. Ni tirong ti talken launay ni Crisante. Ti Crisante ti kabaknangan dito Santa Romana, kumar. Baknang ang negosyante. May isa ka dagiti negosyo na ti panagtrusaw. Panagtroso? Nalhawa ti sumil na. Saan una yan nga adayon ditoy? Kasla pimalaso ti kadakkel ti balay na. Asino nga taday day bakat asapsapulan na. Sugab baka no abakat. Kubo amagna ken rotong-rotongan ti ropa na. Saan nga tati bakit na nagpakita kanya kiti ijibang kakit? Kaya kaslasan mo tarotong-rotongan ti ropa na. Ay, jakman ambaw. No anya ti masapol da iti dayjay abakat. Ken awan ba ti kasta abakat dito yung lugar tayo. Abangan do na sarsarong laan. Ay sa konti mangpukan iti dayta may sa akayaw. Saklata nama. Lakay kayon. Kasi kayo ang mabanog. Agahid kailangan. Kabalak na ito. Ay saan masapol mo ti kadwa amang patakder iti kalapaw. Ay adamat kit din ni baak. No kalapaulaan. Nalakalang ramidak. Si kangarudan ti mangpukan iti may sapay akayo. Siya konti agpukan iti bayog ken kawayan. Nalaklak ka manin nga ramidak deta. Agahawid kayo langin. Ay sigurado ka kadi iti dayta. Wen, ama pitong. Sige. Mapanak nga rodan. Ta isaganak latan ti bineng ay bunubon ka. Umay kan tumangal daw ijay balay Mabalin mo't nga ta nga oray dito yaklatan na mangal daw. Siyak ton ti makam mo iti pangal dawak. Apay nga imay kamanan, Herodias. Adda kadipay kayat mo adamagan, may panggap kinikuma. Nagsaritaan taraytan saan kadi. Masayangan lang amin kani Kumar na patid nga ari. Gapo iti panaglabsing na iti paglintagan ti pagarihan.
Naipataw ti panusan na. Apan nakaibanlang na iti lubong. Ngem na paggad ti agdalyasat iti lawang. Napatag nga hari. Awan ka diti ibaon nyo amang sapul ken ni Kumar iti lubong dagiti tao. Saan mo ka di anaawatan ti kunag? Napaggad ti agdalyasat iti lawang. Kayat mo ka di nga adda makimig ka dagiti man nakigubat kat aramaten dagiti kabosor tapno makastret da iti planeta tayo. Kayat mo ka di amaungaw tayo amin. Sige, napatag nga hari. Inak nga roda. Sa pela kumata nalawag kan ti amin. Uwan, napatag nga hari. Uguray anya ti mapaspasa. Saan amabuta? Aglibas dito'y planeta. Kat sa pulag ni Kumar. Isaganak lang dagiti masapul nga itugot ko. Kat kumita ang itinasayakat agundaway. No nakaruwan ako iti planeta. Awanan ti mabalintabay. Nalipat at gayang may nistoryakan ka. Imbay dito'y datirong kandagiti kakadwana. Apay ka nun, Nanang. Aywan gayam. Kumusta ka nun ni Sir Crisante? Saan mi anapagsaritaan ni Crisante? Pirinantada kat adasapsapulin da aso gabaka no ti buok na kanarutong-rutungan ti rupa na abakait. May sabruha ti damdamagan da, Nanang. Kas kadagiti mabuybuya iti television. Bod, imbagak mo't ngawan nakita kakasjay abakit. Nakakitaan da kano iti dayta abakat, Nanang. Saan na nga imbaga? Ay, anya-aya dahi ta pagsarsaritaan niyo, nga di na. May panggap iti bakit asapsapulin ni Tirong. Ay, naggapugayam ni Tirong ditaw. Itay nakapanawad ni Samara. Imasidag kada kami kan Kumar. Kat, nakita da nga rod ni Kumar, Tatang? Di Kumar, ti ad-addaan nakisarita kada kwada. Ay, kung nagpaikit di ano, di nang randa di Kumar. Talaga aloko da dya pasurot ni Sir Crisante. Anya ko matibasol ni Manong Kumar, tapno dang randa. Sinawar me ti entero a kapuriktan. Kan kabangibang a barangay, bossing. Nga saan mi anak kita tayo dyan, bakit? Buong tihol, ha? Saan mo man ngatan ngayon ang sarti utak mo, Tirong? Nagdamag ka kumaan. Well, nagdamag kami, bossing. Nga saan da ka no anak kita tayo dyan, bakit? May saan na puner alalaki di nakita mi. Kadwa nila kay Pitong nagpukpukan iti kayo. At sino dahi dyan lalaki? Naisarsarong lang, bossing. Makitaltalon, kan makipangmangkag kano. Kumar kano matinagan na. Kumar? Tirong, Boss, kaya't ko ang makita dahi dyan lalaki. Sublian nyo iti nakakitaan nyo. Kaya't ko nga idatagyo kanya. Tatang, adaman ng damanong Tirong. Anyaman nga tan ti bagada. Ay, siyak ti mapan makisarita kadakwada Samara. Saan Pitog? Abangan no dadakas nga rami idagdakan ka. Ay, anya ko matibasol ko tapno dang randak. Ay, no anya ket tirantaan da. Dito'y kayo lang, Tatang. Siyak ti makisarita ka damanong Tirong. Noan niya ti bagada. Samara! Naimbangal daw mo! At da kagaya man. Ninanasana ang tinadanon mi, di may kami. Talaga na pintas ka. Iso apag mamauyungan na ka ni Bossing Crisante. Manong Tirong, anya ka diti may paaymi kada kayo. Nakita mi ni Ama Pitong ijay barikiritay.
at nakadwa na anapuner alalaki. Imbagami kan bossing, kat kayat na kano makita. Ije gayang barikir ti nakakitaan nyo. Apay nga rod adito'y balay mi ti mayan nyo. Nagsubli kami jay, ngam awanan day jay alalaki. Kaya't may kumaamag kasarita ni Ama Pitong. Ay, awan ijay bariken. Yakon ambo no sa dino tinagturungan na, tirong. Manong tirong, nanggagyo mo timbaga ni tatang. Ada ka di pa'y sabaling ay bagayo? Awanan, Samara. Ama Pitong, ibagayo itiday jaya kumar. Akayat akasarita ni Bossing Crisante. Timakderan dagiti adigi ti kalapaw. Nalagda dagiti adigi na. Sumaruno ti panay kabil ko ididatar na. Mododin tong tilinong na. Agmay-may sa kamat, Kumar. Ina? Kailan nagparang itiligodak? Nakigtot ka? Nakakita ka niya? Jak nadlaw ti asidigyo. Awon gayam. Adamang sapsapol kada kayo. Uray, saan mo ngay baga kanyak? Nagkapo ni tirong kandagiti kadwa na iti balay da Samara. Kat nagdamaganda ni siya nang no nakikita dak. Saan nakita da kayo? Hinipitaw. Amoyo dayta. Kat uray si ka, kat sapsapulan da ka. Anya ti kinadatdatlag dayta abakat. Akabay nga muna ti amin. Saan ka namasdaw, pay? Inton bumayag. Maamunak to, anaimbag. Kanuray sika. Kumar. Amaw asan ka gagangay at tao. Ituloy mo lahat at araramidam kabayatan ti panagsarsarita ta. Wino, kaya't mawatulungan ka. Agyaman aklangin. Kabalag da ito'y ina. Ay, talaga nabsugak. Agpalpak labi sa iyo, dagkuntaw. Saan nyo ka di sublian ni Kumar ije bangkad tang? Ay, kwa. Uray ta, kunanamat, kabailan na. Alagdaan ti kalapaw, abukbukod na. Awan agiawat ka dagiti aramaton na, tatang. Ang mga napanmat na tinulungan ni Baak. Tapno maamuan na. Sapsapulan damanong tirong. Ay, wantang. Anyang utamot ti ibaga ni Sir Crisante kan kuana. Ay, jak man maawatan dagajay at tao. Kalpasan ti panang sapsapol da iti baket abruha. Ay, isublat damat apagintirisan ni Kumar. Tatang, adda nga ta bruha? Ay, saan ko ang masungbatan dahi ta sa lunsod mo? Ta sa anak pa'y mat nakakita. Boss Tirong. Ni Bossing Crisante. Panganta ka, kirat. Sikat yan ang itaulo, katagati pinauno ko amang itolo, iti palagtroso. Nagawid kami amin. Gapot masapol amaman ni Bossing daytoy. Sige, umay ka iti kwarto ta. Anya dayta? Kirat. Kunak man no si Katimay sa nagsubli iti bantay. Ngagtroso. Bossing, awan matanda kiti troso. Anya, buong tiulo. Kasano ang napasamak dayta? Uno, nasansil mo kayo. Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama?
nagpapagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.